Senina rasturang meriah ukurta, bancika kita jumpa ibas acara pepalam pusu, ibas kanal YouTube YKB Bahasa Karo. Sope si begiken kata di bata, mari raduras kita retoto kita. Bujuri katakan kami man bandu Bapa. Kami goka banci iperjumpakan Tuhan, ibas kanal YouTube YKB Bahasa Karo. Ati kami megiken sada bagin karena kebenaran kata ngeranakam Tuhan, ajari kami. Tekel kami katandui jadi ciken kami. Telah alu bagi ibas kami dalani kegeluhan kami katandui jadi terang situ tuh. Ngeranakam Bapa sikap kami bagi kencah. Ibas gelar Yesus reh kami mindo penampat. Amin. Kata di bata si sehman bantah. Ibuat ibas surat wasiat si erjudul olam biar entape olah aru ate. Ibuat ibas Yesaya 40 sada menaken ayat 8-10. Si jadi palas perenungan ibuat ibas ayat 10 anina bagenda olam biar. Sebab aku kap ras kamu. Aku kap di batandu. Maka olah atendu aru. Kusampati kamu. Janah aku mahanca kamu gegeh. Kukawali kam, janah kukali ini teh. Senina rasturang kekelengan Tuhan. Sarah kundul sisada ibas ingan kundul entah pe sofa. Janah natap udara tingkap si bernak. Redandankan lau udan. Ia tuhu-tuhu ngejapkan. Keredit kal. Tetapi sepi kal. Ia merasa kesepian. Perbulangan sangana bas perdalanan dinas panjang. Jana berita sialo kena kemer akapna. Tapi kurang menyenangkan ibas kantor nanari. Beban perukurna reh beratna. Turah berat-berat. Sir bahanca menaken lanai ia tek nandangi kini teken. Payokin ia ngasuk mentasi kerina Ipit-pit kena matana. Nginget mulihi janji-janji penemani di bata si rusur ibegina. Kekelengan Tuhan Yesus arah Nabi Yesaya di bata nehken pengapul ras janji-janji pemulihan. Penemani di bata lar kedungan. Maka lalit alasan gunam biar perdandankan di bata tetap hadir radu ras bangsana. Di bata negaskan hubungan si tuhu-tuhu deher alu penegasan selaku di batan. Bangsa na idilona segala ula aru ati. Tapi radu ras erdalan ras iya. Peneguhan penampat ras gelemen tan Tuhan. Mekap tindakan-tindakan aktif di bata. Sinuduhkan kini tutusena ibas pepalem bangsa. Kekelengan Tuhan Yesus. Tupung paksa bas ngalakan sisada. Entapi krisis kegelukan. Ingatlah. Maka di batalah pernah sini. Penemani ras tindakan keleng Athena tetap tuhu. Paksa kini teken erbera-bera tetap ingatlah. Maka di batar padan ngikatkan janji. Jadi di batasi tuhu-tuhu deheras kita. Paksa turah arwati ingatlah. Maka ibas di bata kita engkau jadi si kerajangenna. Alu perkuah Athena si beling. Kesasi badia nampati kita. Segelah kita lamrudu mereken kesimpulan karena keadaan ras tetap berpengarapan. Amin. Ertoto kita. Bujur isahkan kami man bandu Bapa. Kamgo erbelas arah katandu man kami. Surah-surah go ituri kenduman kami.
nindu olam biar tape arwati. Sebab kam tetap erpadan janji nemani negu-negu. Ras tetap ingat du janji induman kami selaku anakmu. Enda jadi pengapur, jadi pergegek Bapa. Bujur Tuhan, bujur Bapa, bujur kesasi badia. Teker kami, katan dui jadi ciken kami. Ibas dalani geluh kami. Jadikan kami pelaku arah katanu. Ibas gelar Yesus tetap nemani kegeluhan kami. Janalanai kami arwati geluh di tengah dunia enda. Reh kami erpengendes bandu. Amin. Senina rasturang bagenda me kata dibatasi man banta. Mindo kami ulah kita lupa guna nge-like, subscribe. Bagi pesi bagikan man kalak si deban alu bagi kita nggo ikut pembarkan berita si meriah man senina turangta. Ras kalak si deban Tuhan masu-masu. Amin.